nina besilo nina bendudumo yakithi emgungundlovu umashikizela shimpi yakhe uvevanele kaphunga nomageba uvevanele mabala ibhadu ngibe ngalithinta luyahwaqabala njengophunga wasebulawini lunjengovuma bangoma ngiyanibingelela bakwethu kuwo wonke amagumbi amanomhlaba ngethemba bonke abenkosi basaphila babingelelwa intungwa lasendla kwasokhumalo ubukholo ngokwakhumalo bakwethu kwikholo khumalo TV ngizosika nje kwelijikayo bakwethu ngizophosa nje itshane esivivaneni ke ngempi yakwamthashana impi ke ebuye ke yaziwe ukuthi impi ke kaSikhobobo uSikhobobo ke wayengwakwaSibiya wayisishoshovu ke esasilwela ke amalungelo abantu ngalezo inkathi ke kulwa ke impi ke yakwamthashana iyabeke iphakathi ke kwamabhunu kanye noZulu ke namabutho ke kaZulu ayezinzeke eBaqhulusini kwazise phela uSikhobobo ke wayebuya ke wayehola leya ndawo wayeyona induna ke enkulu ke yaseBaqhulusini ebekwe ke isilo ke umpande ibutho lakhe ayibuthelwe ke kulona kwakunokhenge wabuthwa ke isilo ke umpande unokhenge ke walwa kakhulu ngoqhawe mhla ke uZulu ke edla ke amahlanga edlela amahlanga kuMangisi ke mhla ka22 ke kuMasingana 1879 ngakho ke uSikhobobo kwakuyisizwa ke eyayazi ke impi kakhulu yayingayiphumputhe yayibuye ke ibeke isishoshovu ke silwela kamalungelo abantu abangamaZulu ababegqilazwa ke ngamabhunu basebenzisa ke emaplazini abo ke mahala ke bengaholi ke lutho uSikhobobo ke wayelwa nayo leyo ncindezelo ke leyo yamabhunu ke kuZulu ninabeqhawe ninabembuke iqubuka nje ke impi ke yakwamthashana ke vele kwakade kukhona ke impi ke yayiqhubeka leyo mpi kwabeke kuyimpi ke yabeke iphakathi ke kwaMangisi ke namabhunu yayiqale ngo1899 yaze yaphela ngo1902 nabeqhawe ngawo ke umhlaba mhla ka31 ke kuNhlaba impi ke yakwamthashana ke yona yalwa mhla ka6 ke kuNhlaba kuMeyi 1902 ninabeqhawe ninabembuke uZulu ke kule mpi ke yaMangisi ke namabhunu welekelela ke aMangisi nokuyinto kaMabhunu angayithandanga ke le ninabeqhawe wathi mesebona ke uJenene ubhoda ukuba ke liyamshonela aMangisi ke ayawudla ke umhlanganiso ende lokho ke kwakungenxa yosizo ayilithola ke kubaqulusi kwakungenxa yamandla ke impi ke yabaqulusi kwase ke yalela ke ukuba ke kushiswe ke imizi ke yabaqulusi ke kushaqwe ke nemfuyo imbuzi inkomo izimvu kushaqwe ke nokudla amabele ke nombila wayalela ke uJenene ke uJalimanse insizwa ke yakhe kwakuthiwa uJalimanse uJohn Potgieter ukuba ke kube uyena ke uyokwenza ke lokho ke oyohola ke amabhunu ke ayokwenza ke lokho ke ashise ke imizi yabaqulusi ngempela ke ngomhla ka2 ebusuku bangomhla ka2 kwesikabhadakazi amabhunu ke angenela ke amaZulu emizini yawo ashisa ke imizi ke ninabeqhawe ashaqa ke nemfuyo uJenene ke bhoqa ke wayekade eyalele ke uJalimense ke ukuthi ke abantu ke ababeyosala dengwane sekushiswe ke imizi kwakufanele ke baqhutshwe ke njengezimvu kuyiwe nabo ke eFilidi lapho ke kwakukanise khona ke impi ke kaSikhobobo kwazise phela yayiselekelela ke aMangisi uSikhobobo wayengekho ke ekhaya ngaleso sikhathi wayesempini ke elekelela ke aMangisi nabeqhawe uJalimense ke lona uJohn Potgieter wayeyibhunu ke elalidumeke ngonya nangesihluku kubantu ke abansundu wayebulala ke wayengancenga impela wayebulala ke impela ke wayengenaso isihawu lo Jalimense lo wayedume nje kalona nabeqhawe ngempela ke wakwenza ke uJalimense wayishisa ke imizi ke yabaqulusi ke
abantu ke bathunjwa ke kwayiwa nabo ke baqhutshwa ke kwayiwa nabo ke eFilidi njengokuyalela ke kukaJenene Botha nina beqhawe imfuyo ke uJalimese ke wayiqhuba ke waya nayo ke kwaMthashana wagcina ke ethumele ke isigijimi ke kuSikhobobo ke eFilidi wathi asiyomphosela ke inselelo sithi ke kuyena ke yena nezinsizwa zakhe uma befuna ke imfuyo yabo mabeze ke kwaMthashana bazoyilanda ke kwaMthashana nina beqhawe zathukuthela ke zaveva ke insizwa ke zikaSikhobobo zafunga zagomela zathi ke amabhunu ayishise ke imizi yawo athatha ke nemfuyo yazo ayezoyikhotha ke imbenge ke yomile nina beqhawe ayezoyikhotha ke imbenge ke yomile uSikhobobo ke wayazi impi wayengaxhamazeli kwazise nasesandla wayelwile wayeyazi impi wayengaxhamazeli wayemukela ke inselelo ke kaJalimese ibhunu elalidume ke ngonya nina beqhawe kwathi ke ngomhla ka5 ebusuku ke bangomhla ka5 yaphuma ke ekaSikhobobo ke ilanda ke iya ke iphikelele ke khona kwaMthashana ilanda ke imfuyo ke njengokwenselelo ke kaJalimese yaphuma ke yasukela ngasesteshi sikaloliwe ke khona eFilidi yaphikelela khona ke kwaMthashana uMthashana ke intaba ke ngamakhilomitha awu38 ke uma usuka ke eFilidi ke uphikelele ke enyakatho engasentshonalanga yayisiqambe nehubo ke impi ke kaSikhobobo nabeqhawe yahamba ke ilihuba ngenkathi ke iphikelele khona ke kwaMthashana lelo hubo ke lithi ke oqalayo ke uthi ke osangena ngomnya othina ngomnyama kwaMthashana abavumayo ke bathi ke ziphi naziya kuba yamqalukanda iqhubeke ke inkwazi ke ithi uthuli lwezinqola izinqola kwadubula umagazini abavumayo baqhubeke nabo bathi ziphi naziya kuba yamqalukanda kwakuwumhla ka5 ke kunhlaba ke ngenkathi ke impi ke kaSikhobobo ke isuka ke eFilidi ke iphikelele kwaMthashana yafika ke ebusuku ingakho ihubo nalo lithi ke sangena ngomnyama ayihlaselanga ke kodwa ke kuloko busuku bangomhla ka5 yalinda ke kwaze kwaba ke iseyintatha kusa ke zikamhla ka6 sekukhanya ngoba ke impi ke kaZulu yayingahlaseli ebusuku yayihlasela ke sekusile insizwa sezikwazi ukubonana nabeqhawe nabembube ke zagcina ke inqikilene ke kwaMthashana uSikhobobo ke wayiphaka kamaviyoviyo ke impika yakhe wayiphaka kamaviyoviyo wayilokhu ke eyikhiphe njalo ke insizwa ke ihlabana ke kwaMthashana bakwethu uJalimese ke wayilokhu ke ememeze njalo ke ehlela ke impi yakhe ngezwe eliphezulu kodwa ke lagcina ke lingasezwakali izwi lakhe ke insizwa ke zabaqhuluse zimthele phansi ke ngehlwa ninabeqhawe ninabembube kodwa kwaba khona ke isikhathi la amabhunu ke adubula khona ke impi kaZulu yahlehla impela ke yaze yawoma ke endaweni ke okuthiwa isemfela abantu ke namhlanje yagcina ke isime ke udonga ke lwasemfela abantu olusekhona ke namanje kulapho ke izizwe zakwaZulu ke eziningi ezasala khona ninabeqhawe kodwa zabuye ke zawadudula futhi amabhunu zagcina ke zikudlile ke umhlanganiso ninabeqhawe ninabembube ke ake ngimeke lapho ke uJohn Potgieter ke uJalimese ke wasala khona ke kwaMthashana ninabeqhawe ihubo ke lakwaMthashana ke ihubo ke lisahutshwa ke namanje ke uma ngabe kukhona ke imikhosi ke kwaZulu ihubo ke lisahutshwa ke namanje ke ninabeqhawe kanti amanye amaqhawe akwasibiya ke uSotobe kaMpangalala
ayemaningi sokhumbula ke futhi nokuthi ke indlovukazi ke uMthaniya ke yayingeyakhona ke kwaSibiya. Indlovukazi yazala ke inkosi Senza ngakhona, yagana ke inkosi uJama, kwazalwa ke inkosi ke uSenza ngakhona, indodakazi ke kaManyelela ke wakwaSibiya. Ake ngimeke lapho bakwethu, ake ngimeke lapho mina beqhawe. Osangina ngomnya wathina ngomnyama kwaMthashana, osangina ngomnya wathina ngomnyama kwaMthashana, usiphi naziya obayamqalukanda, usiphi naziya bayamqaluka, kwaqubuka uthuli lwesinqula, isinqula wadubula umagazi. Nina beqhawe, nina bakaMashikizela ashiya impi yakhe, siyabonga kakhulu ke. Impi ke yakwaMthashana ke yalwa ke ngesikhathi ke sokubusa ke weSilo ke uDinuzulu, nina beqhawe, Silo ke uMamonga, uMamonga woSuthu, uSikhobobo ke wayebuthelwe ke ebuthweni ke uNokhenke ke kuthiwa ke iSilo ke uMpande, walwa ke eSandlwana ke mhla ke uZulu ke uyidlela kaMahlanga kuMangisi, wayeyiqhawe ngempela ke uSikhobobo ke kaMaphaphakazana ke wakwaSibiya. Nina beqhawe, nina bembube, wagcina futhi ke ngomunye ke ofakazi ke ecaleni ke sokhumbula phela ukuthi iSilo ngemva ke kwempi ke yamakhanda, iSilo ke sagcina ke siboshiwe ke, iSilo ke uDinuzulu ke uSikhobobo ke waba ke ngomunye ofakazi ke beSilo ke uDinuzulu ke. Nina beqhawe, okwethusa ke abantu abaningi ke ngenkathi ke thula ke ubufakazi, ukhulekela ke iSilo ke uDinuzulu ngokuthi bayede, angalikhulekeli ke ijaji ke laliphethe ke icala, angawanaki ke wonke nje amajaji, wakhulekela nje iSilo ke uDinuzulu wathi bayede. Nina beqhawe, angawanaka ke amanye ke amajaji ke ayekade ke phethe ke icala. Nina beqhawe ke iSilo ke uDinuzulu ke sagcina ke silahlwe ke icala ke, sagcina ke siboshiwe, saya ke ijele ke laseNyukhasela ke. Sathi ke uma ke siphuma ke eNyukhasela, amangisi ke athi awasifuni ke iSilo ke uDinuzulu, kwazise ke impi ke yamakhanda ke yayiwalimazile ke amangisi, yize ke anqoba ke empini ke yamakhanda, kodwa ke alimala ke amangisi. Nina beqhawe, athi ke awasifuni ke iSilo ke kwaZulu ke, sagcina ke esidingiselwe ke eMhluzi eMiddelburg, nokuyilapho ke safika ke sakha khona ke umuzi waso, wabathengisa ngaye, nokuyilapho ke sagcina ke sikhothamele khona, kodwa asitshalwanga khona, salandwa, umzimba wasuke walandwa ke wazotshalwa ke kanye ke nowezinye ke iZilo ke zakwaZulu. Nina beqhawe, ake ngimeke lapho bakwethu, ngiphile nje.